neza kuri Hawize TV, umuyoboro uduha ubumenyi bwafasha buri wese mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo abantu benshi duhura nacyo, storage yuzuye, telefone zacu ziri gukora gakeya, cyane cyane kuri mudasobwa, kuri telefone zacu izi ngizi za Android ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha umunsi ku munsi. Ndagira ngo rero ubwira ati niba ari ubwa mbere ubonye ino channel, ndagira ngo nkwibutse ukore subscribe kugira ngo utagicikwa n'ibiganiro na buri kiganiro na kimwe tubagezaho hano. Ntucikwe rero n'aya makuru kubera ko ari ingenzi, ariko mbere na mbere ntibibagirwe gukora subscribe kuri uyu muyoboro Hawize TV kugira ngo ujye ubona andi makuru nk'aya meza y'inyunganizi kandi akugirira akamaro. Ndagira ngo rero ukande like, utange comment ndetse unasharing ino video ku bandi bakeneye amakuru nk'aya ngaya. Tudatinze rero, kugira ngo ugarure umwanya wa telefone yawe, wa mudasobwa yawe, ngiye kubereka uburyo tugiye kubigenza. Mbere na mbere uraba ufitemo Google Play Store. Google Play Store yawe, muri Google Play Store yawe rero uraza winjiremo. Urabona iyo ugeze muri Google Play Store urabona application menshi. Ikintu uraza ukore, uraza kandi hano hari agafoto ka account yawe ya Gmail, ya Gmail. Nze tugakoresha hano handitsemo kankabereke neza. Hano uraza uklik urahabona neza, ugende uhaklik. Natwe twinjiremo tuhaklik. Noneho nituhakirika urabona ibintu batweretse. Uraza kandi hano handitse ngo manage app and device. Kumanaginga ama app ari muri device yawe cyangwa muri mudasobwa yawe. Noneho uraza uhaklik. Urabona noneho batweretse hano handitse ngo no harmful app found, update available, ibindi bintu byinshi. Batwerekana storage isigaranye kuri telefone yawe. We rero ikintu ugiye kuzukore, uraza uklik hano handitse manage. Uhaklik. Ahangaha niho uraza uklik. Uzuhaklik. Utegereze biroding. Urabona hano batweretse application yose ari hehe muri telefone zacu. Urayabona application arimo. Noneho wowe ikintu uraza ukore kugira ngo telefone yawe igume ikora neza, igumane storage ihagije. Aka kantu ni ibanga, ndabizi ko abenshi mutari mukazi. Uraza ukande hano. Handitse this device. This device ukandeho. Noneho nugera hano wakanze this device, barakwereka hano handitse ngo not installed. Not installed, uhaklik. Urabona batweretse advanced application yose twagize gute twa downloadinze. Ariko aya application nubwo twaya downloadinze akajya muri telefone zacu, twageze igihe tuyakorera uninstall. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo telefone yawe wihangayika ngo umwanya washize, wibaza ibintu biriho bituma ubona ku munsi hasigayeho umwanya mutoya kandi ibintu wibwira ko wabisibye. Dore rero nahangaha biba byaje bikibika. Kugira ngo ubikureho rero uraza ujye uselectinga ibyo ushaka gusiba. Ibyo ushaka gusiba byose ubiselectinge. Nurangiza uze ahangaha murahabona hano handitse delete. Ibi bintu byose rero uri bube ubikuyemo nuramuka ukanze hariya. Telefone yawe nibifite gigabyte 32, 60 biri bugaruke byuzuye kabisa, ndabibijeje. Mu gihe rero urasanga ibintu bikora, telefone yawe igasubira ku murongo, igakora neza, ukore subscribe ku bantu mutayikoze. Ariko bibaye ngombwa wakora subscribe kuri uno muyoboro wacu w'ikoranabuhanga, twayatubana umunsi ku munsi kuri video dushyiraho. Aho ngaho inyuma ndajya ngenda nshyira amalink muri description, murebe na video twakoze mbere. Subscribe mbere cyane, like, comment, usharinge n'abandi ino video.